Kaseng Kongres kalse kertong do ba abat scam mar banyang banyak kun hakani ke election MDC na Mausen Ram bat ulat thep kerteng hakashi tarik rempang hadisi office Shillong. Hadin baladap thep kerteng uba abat scam ulaong unshim kia banwan ra e kasuk kasain hakadong kathan Mausen Ram. Ulaong badai tang ke parti Kongres kabala ban penbet e kajing e ekipaj ba kajela. Ulaong ru ke Kongres bat kinong yalam jongka kin bot din ban penklan ke 6 schedule jongka ritisan syar kari India. Ula kular ban long kumuk siang ban penklan ki hima ki dor bar shnong ban wanra e kasuk kasain hashnong hathau. Ula ong udan ka jingkermen ban poi syaka thong jingjop. Namar ki pat ba kira sedang pai kmat biang syaka seng kongres kabalan no senyang shibun ki jingbha haka jela Megalia kamtam ban penyo ya ka district council. Kabanikong ya hapo Mausen constituency kadai kowe ke constituency kabae namar ba lidon bun ki cai pendere hong tu kowe ke badat kamat ke bangkong san du de banwan ra e ka songsuk songsai te tang ka parti kongres ki bala ban wan ra e ka ni ile i ba ka parti kongres ni ladon bun kita kimat ki bang la pha na ka parti kum ka jinyada ya ka bat bin klan bo de schedule bat kumju ro ba nin dang bin klan bo ki hima ya ki dorbar shinong te nakaliang jonga pada ngan long kum siang ban yada bandai ban penbe ya ki no gido ki jingka jama ja hapo konstituensi namar ka konstituensi jongi ka babon kini ki hima ki rat ki sedarship kini ki te nakaliang jonga abang aliang ni kum tahu candidate jongka MDC umdai tangkata ban ya don bandan benda hapo disok ndai ban petro ya untuk ulak hidup usuk man marba ka konstituensi jongi ka dap da ki bon ba ki bajin jahar bat ki ba long chitom ki ba haki kamtam lagi tu ki jaka ki ba sha boda de situ te ka parti jongi ka don ka jing su tenat namar ba mata ki ba ki la sutu ba jadi tang ka kongresi banwan ra ya kata ka ban songsuk songsai te nga la syang abo jan borok ki ki sinong la yo ya ka jing sungsingai na kalian ka ki pai baru ki senia ani te gidan ki parti ba yele nama ngomong mai kata ka parti NPP ro ka don jong MDC te na ka UDP ro ma udon na ka jong MLA ka ba la penyang candidate te ka parti BPP ro ka don na maraka MP ro ki yo ka bot ka ba bon te na kalian jungi terisitom bat ngisania be hau pai ba jong ka Mausen konstituensi kan ban ai ka job tangkatai ka kabanikong kidin bangin penbek yaki ma ban yaki jing kaja maja pot nawa ka konstituensi gidon ki jaka ki bede jong ke hima jong garaj bat kumju ro ki jaka kur te ka we ngin penbek choi kita dadap nang tu bade ngin yale ban sna yaki ek kum ki hima ba per ki man kan ka duara ngani Mausen Malaysia bowal ma kidon ki bala pas kidon ki ngin sna ta nang ba ngin yo banwara district council ban pas ya ka bil ini haga tapi kun nak kesan kongres masyarakat kongres kali kesan kan ham sendiri awai kita kalau telur ka kesan kongres kali kesan ka bala rim ba te kali kesan kongres ki bala ai ka district council bat kumju ka state ma te banta ki pat ba ki e je kesan kongres ndrei lada kim don ki nong trei kata ki pat ba ro ki long kinta ki do mesin te kana kaliang jonga te ka banikong kalong bangin wat ni ki ki bala don apo parti kanang ban pen klan ju nomor ka seng jongi ka de napo grassroots ka kiu shedrong ku ye ki we ka boslong centralized ni nyet ya ka grassroots level jong ka parti ke tementang ngila form ki bon unit te nasional ba ka don ka jingkermen na kaliang ka parti ro bangin ra ka thong ni mata pi dah lengut ni kun pe ba kan kesan ni noi pi ni pra pi em kata pi kata barokot ki langut ki don hi la ka jong ka thong la ka jong ka nongrim ban pech ban phai su pe ba te ngan ongkum no namar ni de na Mausen ndre ni hapan pech ki ka bo ka Mausen constituency ke kata ka de ka we te Mausen constituency ka dan sis pa sau ko tam gisno te kata ka de gue ngam ong ba tang na Mausen ndre nga syang lu barok we nama andalong no mi kmat lu ngaban pech lu barok hai sino tau dai